fatin dane nema atleta boxista sira usa hansa fatin TC bas hira atleta senebe maliu seleção at patuir SEA Games e Singapura fulan oin. It poster hare katak iha quarto ki kwan ne iha sira atletas nain hitu nebe mak parpara horituir treinamento dia lutar am skoko daralia ho atleta sira atau dah justo informação rumah kon baser ni preparação mais ou menos sira toba iha fatin ho condições dia kalai seguro kalai baser ni Saudi kamaita ba rona mutu. Bom dia. Bom dia, kan? Oke. Itu buat sih sa seleção ba atleta boxing be mat para ban be atau ba SEA Games fatin be para ba itu buat sih sento ica. Dia ausente o contente los a minha treino mos dia fatin toba ausente dia tu tebes. Am sente ami descansa mos dia Bahau privado condição neve agora ita buat sih hare kata condição agora ami ini suficiente ona ba ami kata ami dar atleta ami simudet saya mak dificultade ami hetang durante a TC alarang comparo tinang kotu kliuba au sentine dia kliu fale ida tinang agora ini condição atleta mas começar dia quando tá mas hel fatimas mesmo la dia kliu mas ve suficiente ona para sira mas bele descansa mas bele sira bele han programa de dia, namun ia programa idanemos, tuir aminia observa kata idane programa de que futuro para idane atleta será tu velhetam prestação de dia. Agora la preparación con vista a Singapur va muy bien. Ahora tenemos centro de entrenamiento a los boxistas donde pueden descansar, entreno, descanso, es muy importante. El descanso, servicio. Treno, descanso, vuelve treno, porque son dos trenos, boxing es mucho fuerte. Precisamos más sansa, más luva, un ring donde entrenar, que el problema fundamental de nosotros es el técnico. El técnico, estamos bien, no estamos mal, pero estuviéramos estado mucho mejor en la parte técnica. Y te espera kata ho condição fatin be iha bela seguro sir Saudi hodi bele organiza dia kliu hodi bele prepara sirin fisik dia kliu hodi bele kontrola sira dia kliu tan antes atu zloka ba Singapura.